Irama terakhirnya Bayati penutup Fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Ya Allah atur sayyidina Muhammad ya tamam rahmat dan salam dia keluarga dan sahabat dia umat yang Islam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik